big A 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 ở trên cái trong big A big A big A big A chốt cho big A big A big A big A trong tao big A 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 big letter A big letter A A big letter A small A yeah bàn ta bộ im chốt lúc ok ta small Aមានចេញមកចេញក្រៅហ៎អូខេតែដៃមកគេយ៉ាងទាំងអស់គ្នាត្រូវទាំងអស់គ្នាអូខេតាត្រឡប់ដល់ណៃសង្វាតជាមួយនឹងបាន់ឈីមកហាមរត់មកបាន់ឈីកំពុងតែបាក់ដៃចំហៀងទៅណាคลิกដៃមិនបាក់អីអូខេ let's jump to a big A big B big B big B next big B big B big B big letter B yeah small A small A small B small B yeah small A small A big A Okay, today is Tuesday. How about the date? 9? Yeah, 9 June 2026. Everyone, what is the sound of letter A, guys? What is the sound of letter A? Who know? Raise your hand. What is the sound of letter A? Boim, what is the sound of letter A, guys? What is the sound of letter A? You know? Is it right or wrong? Right. Ma, what is the sound of letter A? Yeah. Ta. Clap. I make you to pay net by 1, 2, 3. So, what is the sound of letter B? What is the sound of letter B? B sound B. Right? B good? Yes, it's right. That often say B. 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 B for ball. Okay. Ta. Lấy dương ngày nay dương bạn riêng ở trang to tại đó si tiệt tế chăm riêng khăn sải. Cho ngày nay dương còn tại lên game. Thì cha miền game I have two games. The first game គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវដេញបំបែកពិតប៉ោងដោយប្រើចាដេញបំបែកពិតប៉ោងហើយហ្គេមទី2ត្រូវទៅដណ្ដើមគ្នា roll letter នៅខាងមុខដែលបងកំពុងតែសរសេរគូសណាឥឡូវទីឆាយកពិតប៉ោងសិនចាសុំអ្នកផ្លុំពិតប៉ោងអ្នកណាមានកម្លាំងផ្លុំឲ្យធំមកប្រាប់មានកម្លាំងជួយផ្លុំឲ្យទីឆាអត់មានទឹកមើលទេណានឹងទឹកធម្មតាទេណាទឹកនេះគឺលៀងផ្លុំឲ្យធំតិចណាខ្ញុំទៅពេកណាឲ្យធំតិចណាឲ្យធំតិចអូខេតាកាន់នេះហើយមកកាន់នេះឲ្យទីឆាណាមកជួយកាន់ឲ្យទីឆាកាន់មកទីឆាសម្ដាក់ letter នៅខាងមុខណាWhat letter is it, guys? Big or small A? Big A. ឬក៏យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា uppercase A. Okay, then a small A គេសរសេរយ៉ាងម៉េចកូន small A? Small A គេសរសេរយ៉ាងម៉េច small A កូន Okay, start from the top or start from the middle? A small one. Start from the middle and then go round, up and down. Okay. មកសេទាំងអស់គ្នាលើកដៃផងមក round, up and down. ដាក់ធំមួយទៀតតា round, up and down. Round, up and down. Small letter អីកូន Okay, up and down. Okay មកកាន់កូនកាន់បើអ៊ីមកាន់តា Big B សរសេរយ៉ាងម៉េចកូន Big B សេម៉េច Start from the top and then go down. Back up to the top and then go round and round. Letter B. One next. Down, round, and round. One more time. Down, round, and round. Small B. So say my god. Start from the top or start from the middle. Small B. This one. Start from the top or the middle, guys. កូនកាលណាបន្ទាត់ខាងលើបើវាចាប់ផ្ដើមនៅបន្ទាត់ខាងលើគេហៅ the top one. The top ណាកូនតាមបានទេកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានអត់នឹងទៀតបើវាចាប់ផ្ដើមអក្សរ letter ណាវាចាប់ផ្ដើមពីលើបន្ទាត់នេះគេហៅថា the top ពាក្យ top មានន័យថាខ្ពស់ជាងគេចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមខ្ពស់ចំណែក at the middle មានន័យថាកណ្ដាលអញ្ចឹងសួរថា small b យើងចាប់ផ្ដើមពីកម្ពូលនៃបន្ទាត់ឬក៏ពាក់កណ្ដាលនៃបន្ទាត់ពាក់កណ្ដាល so មានន័យពាក់កណ្ដាលឬ the top
the top nóពាក្យកណ្ដាលមើលចាប់ផ្ដើមពីតនេះមកចុះ the top មកទេទាំងអស់គ្នាលើកដៃទាំងអស់គ្នាមើល teacher a small letter B start from the top down back up to the middle and then go round what letter is it yeah letter B down and round next down and round what next down and round មើលចុះណា teacher ផងណាតើ what letter is it guys down and round what letter is it yeah letter B small or big B yeah small B we learned already yesterday okay next teacher សុំផ្សេងទៀតមក again start from the big letter តា big letter A again start from the top and then go down down across ថាតាម teacher នោះក៏ត repeat after me down down across down down across down down across down down across okay for you okay next I change to the red marker a small B a small A again start from the top or the middle one this one start from the top or the middle yeah the middle and then round up and down okay start again ថាទាំងអស់គ្នាក៏ repeat start from the middle and then go round up and down round up and down round up and down round up and down okay សុំ teacher សុំកូនម្នាក់ឡើងមកសរសេរបន្ទាប់ពី teacher ហើយសម្រាប់បន្តនៅសល់មកឲ្យលឿនមកសុំអ្នកណាអក្សរស្អាតកូនណាស្អាតទាំងអស់គ្នាមែនអត់មកសុំដសេងមួយមកដសេងមកសរសេរនេះបន្ថែមមកអាម៉ានឹងកូនឯងសល់ប្រហែលសរសេរខ្លួនឯងរើសយកមួយណាក៏បាន B big small តាកូន big letter B and you small letter B តាយក photo សរសេរកូនណាម្នាក់មួយមកសរសេរឬក៏សរសេរនៅកន្លែងកូនក៏បានឬចង់មកឈរកន្លែងនេះក៏បានមកនេះម្ដងមកសរសេរដូច teacher អូខេសរសេរលើនោះក៏បានសរសេរចោលអីហ៎សរសេរធំឲ្យស្អាតមកអូខេមក teacher សុំបញ្ចប់មួយទៀតសុំខ្ចី photo មួយមកតា teacher សុំបញ្ចប់មួយទៀតគឺ big B and small B តា around up and down what letter is it everyone small A តើអត់ small A ឬក៏ teacher អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជា lower case A lower case A this one lower case A មក អូខេអស់ហើយណាមកឥឡូវយើងឈរជារំវងមកអ្នកគ្នាឈរកាន់ដៃដូចមក hello everyone អូខេតាយ៉ាងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើម៉េចយើងកុំប្រឡែងដៃគ្នាណាតែនៅពេលដែលកូននៅពេល teacher ឲ្យកូនស្វែងរក letter អីមួយ for example teacher one guy or you guy finding a big letter A so ទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរក letter A មិត្តភក្តិកូនឲ្យជន់វាបំបែកអូខេឲ្យតែ big letter A គឺកូនត្រូវតែបំបែកទាំងអស់អូខេអត់អូខេអត់ចាប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងដែលមាន big letter A ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេបំបែកបានកូនឯងត្រូវរត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេធ្វើចង់មិនធ្វើទៅកុំឲ្យតែគេបំបែកយើងបាននោះវាឈ្នះគេបានអត់ចាអត់អីទេវាសេបអស់ហើយកូនអត់អីទុយក៏ទុយតាបលែងដៃអត់បានទេឬក៏អាចបលែងបានតើអស់ឲ្យចង់បលែងហ៎តែទី teacher អត់ឲ្យចេញក្រៅវេនទេអត់ឲ្យអ្នកណាចេញក្រៅវេន teacher ទេត្រូវតែនៅក្នុងនេះតាសុំគូវេនអត់ឲ្យទៅណាទេហាមចេញក្រៅអត់ឲ្យចេញក្រៅទេណានិយាយគ្នាហើយនឹងកន្លោះនឹងឯងតោះណាអត់ឲ្យចេញក្រៅទេដល់បានទេកូន Are you ready Okay 1 2 3តោះគ្នាបាន teacher say 1 2 3កូនថា10យកមកតោះ1 2 3 Okay 10យកមក Okay 1 teacher say 1 and then 3ទាំងអស់គ្នា teacher នឹងឲ្យកូន finding Okay let's find កូនឯងក៏លេងដៃបានអត់អីតែហាមរត់ចេញក្រៅរង្វង់យើងវេនទីតាំងរបស់យើងណាbig A ទៀតដាក់រត់អស់ big A អត់ចេញក្រៅតែកូនចូលក្នុងទៀតbig A គាត់រត់កុំឲ្យគេចូល big A អស់ជន់កូនជួយចាំគ្នា big A ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេចាំបានតោះ
big A 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 big letter A big letter A okay A big letter A okay one ពេលទីឆាដល់10អស់មកណា10 9 8 7 6 អូខេអស់នៅអូខេអត់អីទេមកឥឡូវ A អស់ហើយនៅ big A អូខេត្រៀមនៅមួយទៀតតាទាំងអស់គ្នា let's find small b small b small b small b small b 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1អូខេណាបានទុកមួយឈ្នះទៅខាងក្រៅមួយអូខេតាទាំងអស់គ្នាត្រៀមទៀតស្វែងរកតានោះស្អីគេទៀតអូខេចូលខាត់ខាងនោះតិចកូនតា let's find a big B big B 10 9 8 7 6 5 4 2 1អត់មានអ្នកណាចាប់បានតាcome on មកណាកូនណាអស់នៅខាងក្នុងអស់រលីងលលាស់ហើយអូខេមកមានអ្នកឈ្នះប្រហែលអ្នកកូន how many the winner okay there are two win no okay what letter is it guys letter big or small b small or big b small b nó sao nữa anh cầm tay nào how about this one big or small b guys big letter b ta ma so what letter is it and what again letter b big or small letter b yeah small letter b ឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀត or we can call a yes a lowercase b and how about this one what letter is it guys big or small b yeah a big letter b so what is the sound of letter b but yeah what is the sound of letter b b or b yeah but so what is the sound of letter a don't have to say again and b say again b say louder អត់ខ្លាំងជាងនឹងអូខេគឺចប់មកតែដៃអបអរសាទរបងប្អូន congratulations អូខេតា One teacher say finding a big letter B កូនត្រូវតែរត់ចុះក្នុងហាមមួយទៀតហាមរត់មកគ្នាធ្វើម៉េចកុំព្យាយាមឲ្យមិត្តភក្តិយើងដួលតាត្រឡប់ទៅវិញ teacher សាកទេអាយ៉ា Are you ready guys finding a big A អូអាមេតាមក teacher សុំមើលសិនអត់អីទេណាតា big A គេមិន big A big A ចាតានេះខាងនេះ big A ត្រឹមត្រូវអូខេ this one small a and this one big A កូន big A តាទៅវិញកូនតាទៅវិញមកឥឡូវកូនគូលើកដៃទាំងអស់គ្នាជាមួយ teacher សិន big B សរសេរយ៉ាងម៉េច big B okay start from the top of the middle one start from the top and then go down back up to the top and then go round and round what letter is it guys B big or small B okay just small a សរសេរយ៉ាងម៉េចលើកដៃទាំងអស់គ្នា small a សរសេរយ៉ាងម៉េច small a មក small a ណានៅចាំសរសេរមក 1 2 3 small a តា start from the middle and then go round up and down ណា letter A ក៏ណា small a ក៏ small a មាន1 1 and 2 just small big B មានប៉ុន្មាន big B 1 2ចាប់ small b មានប្រមាណ small b only one តាត្រៀម finding a small a យេបានតាបើអ៊ីមចប់ឡុកអូខេតា small a មានជើងណាចេញក្រៅហ៎អូខេតែដៃមកភ័ក្រយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទាំងអស់គ្នាអូខេតាត្រឡប់ទៅវិញកូន back okay next
mà đâm trong cõi. Okay, are you ready guys? Please find a letter uppercase B. Uppercase B. Uppercase B. Yeah, man. Ê, ta, mình là trời thật là gần. One uppercase B and yeah, trời con, tiện đây con, trời ơi. Ok, từ lắp tơ bên còn mua trong trời đồng tiền. Are you ready? Okay. Please find ham rốt bộ khné hay ham rốt chân chma ở đây chân chma thế khné đang ấy thế. Okay, ta. Small B. Okay. Okay, bạn stop cái. Ta. Okay, mà summer chơi này trên cái ham chân kia. Bạn, con. Ta bạn chơi trên cái thằng kia bạn. Con chơi cái line về. Cha con, cha bây giờ là mô sân quân luôn đấy con bạn thế. Mà thì cha xô bị chẹo môi tiền mà. Cho chị ta mân kề. Mà sao chị ta mân kề thì cha xô mân kề. Bông trình phòng. Mà sao chị ta? Hello cái. Lấy dân chui phần nét sao chị ta. Tha ta sao chị ta chăm là thở ạ. Là thở ta con lộ trầu mà. Là thở A, big A. Small A. Chốc lắm các cậu chốc lắm. A. Small A again. Small A again. Small A. Small A. Okay, cha sao vậy đo một mà. Small B. Small B. Small B. B là B con. Yeah. Big B. Big B. Nó big B con, big B. Big B con. Yeah, tả mũi tên này nè con. Yeah. Okay, con tả cái lại bán con trầm tra tên đây phải con. Đàn này sòng bát chỉ mùi nắng bắn chỉ mà. Ham rốt bộ bàn chi của bông tập bạn đây mình chấm hiền rồi đấy. Click đây mình bạn. Okay, let's jump to a big A. Big B. Big B. Big B next. Where's the big B? Where's the big B? Big B. Big letter B. Yeah, small A. Small A. Small B. Small B. Yeah, small A. Small A. Big A. Pra mình thấy con ta còn tên đây mình thấy con cha. Ok. Mà xong bay này trong khói của hỏi. Mà mấy bộ im chỉ môi nắng. Con nè sao chị ta. Xong tao óc này nè đàn sao mà tao óc này đấy mà con mà tao óc này tao ao tay sao chị ta con hai con tên nào. Ok. Xong phần này tao thêm nữa. Ok. Let's jump to a small A. Small A. Small A. Small A. Small A. Yeah, trai bàn tao Monica trai đây của small A miền đó pì nó con. Ta. Big B. Big B. Big B. Small A. Small A. This small A. Small A. Yes. Okay. Big B. Yeah, big B. Big not big con. Yeah, big. Trong trai mới tiết cứ. Small B. Small B. Con tới đây với phê dân. Ok, tả cha. Ok, con. Mà hello everyone. Okay. Sống mà nếu nào tiết ở tên ban ai bác sĩ đã cha thì chờ ai mà bán á. Ok, nào. Tả con nào tên ban đã cha đi. Mình nào tên ban đấy. Bi á. Cha hả? Ok, này con này tên ban mến. Này, nếu nào tên ban tiến. Nếu nào tên ban địch bí. Ok. Các bạn tên ban tầng óc này mình ở đây các bạn tên ban này này mà. Này vô còn vô. Anh này e ta chờ lắm. Anh này e tiết. Nè, bi nè nè. Nè. Bệnh này. Mà big B. Big B. Mà hello everyone. Hello guys. So today what we learn? What letter is it guys? Okay, uppercase or lowercase A? Uppercase A. How about this one? What is this? Mà sẽ tăng áp này lowercase A. Again one more time. How about this one? Say louder. Uppercase B. This one. What is the sound of A?
Say louder. What is the sound of B? B. Ta. B. Okay, hai mình ấy tiếp buổi sáng giờ ngày nay linh kém đo tập pì mình ấy. Nè na cái nè bài nhớ con. Thì cho nè bài nhớ chuyện kì. Okay, ở đây vậy. Ta. Dân sai dân cho đó là thời cái bắt bị con. A B. Okay, so tomorrow dân nâng đi làm pi là thả. Say ta. Goodbye cái. Okay, see you tomorrow. Or can say see you on Wednesday. Ta. Bye.